अबालवृद्धांचा लाडका श्री गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांसोबत वास करतो. मोदक आणि नेवऱ्यांचे नैवेद्य दाखवून त्याचे लाड पुरवत असताना त्याची विधिवत पूजा कशी करायची याबाबत जाणून घेऊया सविस्तरपणे. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. आचम्यो श्रीहरि केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. तो जनार्दनः विनायक गुरु भानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरानो सरस्वतीं प्रणो व्याधो सर्वकार्यार्थ सिद्धये अभिवृद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजये सुरासुरैः. अस्मिन् संगम सपरिवारं सत्यात्य अस्मिन् आर्य सांगम सपरिवारं सायुधं शुक्तं आवाहयामि. महागणपतये नमः. गंधपुष्पयुत अर्घ्यं समर्पयामि. महागणपतये नमः. आसनार्थे अक्षदान समर्पयामि. एक वेळ पाणी दूर्वांकुरं बिल्वपत्रञ्चो समर्पयामि. प्राणाय नमः, अपानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः. पाणी सोडा. नैवेद्यम 6 वेळा परत. प्राणाय नमः. कर्पूरगौरं करुणावतारं सौदारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि. कार्यं मे सिद्धिमायन्तु प्रदन्नेतु विजाते विघ्नानि नाशमायन्तु सर्वाणि सुरनायको. एक पै पाणी सोडा. अनयाकृत पूजनेन महागणपतेप्रीयताम्. घंटिका दिव्यै महागन्धपुष्पं समर्पयामि. दिव्याला करा. अपवित्र पवित्रो वा सर्वांगस्तांगतो विवा यस्प्रेत पुंडरेकाक्षं सभायाः भ्यन्तरं शुचिः टाकायचे. अथ ध्यानं गजवदनं तिष्ठदौष्टन्तनेत्रं बृहदुरयं पूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमेजं विघ्नराजं नमामि. संकष्टमहागणपति देवताभ्यो नमः. पार्थिवसिद्धिविनायक देवताभ्यो नमः. गंधपुष्पं समर्पयामि. शिव 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 पुष्पदन्दवाचो मयिन पारन्ते परमविदयो यद्य सदृश सूत्रब्रह्मादीनामपि ददवसन्नास्वैग्रहा तथा वाच्य सर्वत्वमसि प्रणामावधिकरणं ममापेश स्तोत्रे हर निरववाद परिग्रहातीतबन्धानन्तवशमयिमा वाङ्मनसयो वस्त्रो वस्त्रार्धे निर्मितकार्पासवस्त्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि. चंदनं समर्पयामि. ठेवा. दुर्वायुग्मं समर्पयामि. कालोद्भवपुष्पं समर्पयामि. वनस्पतिरदोद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं परमात्मने साष्टांगं समर्पयामि. ततो गीतं नृत्यम् आन्दोलनं सर्वे उपचाराः नमस्कारम्. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरो. अपराधदोषाणि क्रियन्ते हरे मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरो. नमस्कारं समर्पयामि.